Kad govorimo o upalnim bolestima crijeva, govorimo najčešće o dvije bolesti, Crohnove bolesti i ulceroznu kolitisu. U taj kompleks spada još neke bolesti koje danas ne bi komentirao, ali su nešto rjeđe. Uzroci ovih dviju bolesti vrlo su kompleksni. Radi se naime o genetskim poremećajima koji u interakciji s poremećajima u sastavu bakterija u crijevu dovode do upalnih reakcija, koje su nekontrolirane i kronične. Mi danas znamo za otprilike 240 gena koji sudjeluju u tom procesu, ali nijedan od njih zapravo nije ključan da objasni cijelu sliku i to predstavlja ogromni problem jer mi kad ciljamo terapiju, kad planiramo terapiju, mi uvijek nastojimo vidjeti mehanizam koji dovodi do upale. Upravo iz ovih razloga medicinska struka još uvijek je nažalost daleko od konačnog i učinkovitog načina liječenja ovih bolesti. Okidači za pojavu bolesti mogu biti različiti. Tu se puno priča i drugim stvarima, okoliša, o pušenju, recimo utjecaju posebno kod ulceroznog kolitisa. Ima čitav niz teorija kako okoliš djeluje, ali zapravo sve je to manje važno. Bitno je da mi znamo da se radi o kompleksnom upalnom procesu koji je poremećen. Koji su dijagnostički postupci otkrivanja ovih bolesti? Mi endoskopom možemo pregledati čitavo debelo crijevo, dakle to je kolonoskopija, uđemo obično u završni dio tankog crijeva, dakle to je ilokolonoskopija. Možemo pogledati gornji probavni trakt, to je gastroskopija. Možemo pogledati dio tankog crijeva, to je enteroskopija. Možemo koristiti kapsule, videokapsule kojima se može proći kroz tanko crijevo i vidjeti ostatak tankog crijeva. A potom indirektno kroz neke druge metode, na primjer magnetskom rezonancom i drugim pretragama, potrebno je utvrditi koliko se točno bolest proširila i koje su lokalne komplikacije prisutne. Kako žive pacijenti s ovim bolestima? Teško, dakle, vi ćete jako zgodno da je udruga pacijenata u suradnji sa Europskim udruženjem razvila čak neke programe na telefonu. Dakle, vi recimo kod pacijenata, što niko laik ne razmišlja o tome, stvaramo u samom telefonu su informacije gdje su najbliži WC-i. Jer to je njima realni problem svaki dan. Dakle, oni kad mislite izađete na ulicu i nikad ne znate šta će se s vama dogoditi. I to zato što su simptomi bolesti vrlo neugodni. Nekontrolirani prolivi, nekontrolirano, dakle ne možete kontrolirati u stolicu, bolovi. Često puta su to teške komplikacije koje izbacuju bolesnika iz života, mora biti hospitaliziran, često puta moraju biti operirani. Dakle, vrlo teška situacija, pogotovo što je to bolest mladih ljudi. A budući da je za sada još uvijek nažalost neizlječiva, najvažnije je da su pacijenti o svemu dobro informirani, kako bi se bolest što uspješnije držala pod kontrolom. Da znaju prepoznati simptome, da znaju prepoznati komplikacije, onda u suradnji s njima je to značajno kvalitetnija onda liječenje nego da su pacijenti neinformirani. U Poliklinici Ambruševa dijagnostički postupci se obavljaju redovito i to uz vrhunske stručnjake, te veliku predanost i posvećenost pacijentima. Cilj je da se bolest zaliječi, dakle drugim riječima da mi smirimo upalu. I sad mi kod nekih bolesnika možemo, dakle mi govorimo o remisijama, dakle kad se nešto smiri, ali postoji više remisija, postoji ono što mi najlakše postižemo, to je simptomatska remisija, da bolesnicima se smire simptomi, ali to ne znači da bolest nije, da je zaliječena. I ono što mi želimo da dolazi do cijeljenja sluznice i crijeva. Dakle, i to samo neki lijekovi postižu, ne svi. I kad mi postignemo to cijeljenje, onda postižemo i dugotrajnu remisiju kroz više godina. Učinite za svoje zdravlje onoliko koliko možete sa svoje strane. A u slučajevima poput ovih, kada je gotovo sve van vaše moći, dobro se informirajte i prepustite se u ruke stručnjaka.